duit loba. Akhirnya Madrid menang. Yes! Oke. Emang jagoan aing mah tidak pernah terkalahkan. Yes! 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 Woohoo! Yes! Yes! Woohoo! Menang! Aduh, aing lapar deh. Aduh, di mahuna naon. Aduh. Duit di tanah kabeh deh. Can tarembus. Aduh. Wah, mantep. Iya, nyanah bae nu menang mah. Wah, juga ding mah mau pasti Kadohong aing nyekel 2-0 lah. Aing mah mani begadang. Lah aing. Sial. Sia sih yang segala iluan pasti aingnya. Nu menang mah raja judi. Rugi aing rugi. Jadah. Oleh gede jasa. Nges gizi ayo. Aing traktir. Traktir. Bener ya? Bener. Ayo. Wih, tumben sia. Beneran mah. Oke. Selalu baik pada orang lain. Lah, duit kos gitu iya. Woi Pak Haji, saya kunaon nyekelan beteng bae. Aduh, lapar aing. Di mau guna naon deui. Aya urut ngising, teu bisa diakan deui. Kan loba duit meureun. Emang teu masak? Ento, duit di mana tuh? Duit aing di tanuh kabeh. Ai, karunya amat atuh sia. Sengsara jasa hirupna. Banda doang loba. Oh iya. Duh. Teberkah meureun aing kaya ge ho. Nang nipuan meureun sia mah kaya ge. Banget sih ya. Aing mah tilong ngadahar duit haram. Bisa. Kemana sia? Aing ke ditu, nengan iya dangun. Turkeun bae tuh. Ngutang aing. Iya, wah, iya. Heeh. Aing giginya juga. Yes, ya kira mesen. Oke. Pesan, sing loba. Teh yang es jeung kopi. Naon lu? Ih, sia dagang sel. Heueuh ya iseng. Jualan semen rehe, jualan hui rehe, enggeus be jualan ieu nu aya. Eta sel aing yang kopi jeung es nya. Jenkeun. Heuh, tangguhan dijieunkeun eulan. Aing duk di ditu tuh, anterkeun ka ditu nya. Gas, mesen. Enggas. Tadi bere kanan tuh. Oh, jeung hakaneun segala. Oh, Oke, aing mah mesen es kopi. ke naon? Es mah geus mesen. Oh. Lul, Hah? ya. Sedang. Rese janjinya mah. Janji be. Ya. Ya. Eta doang. Iya jeung iya. Ya. Nah, itu kebalik, Agnes. Oh, saya. Ini tebukin kopi aja. Ya. Wah. Tuh, ini biji.
Lul, gorengan lul. Alah, setan karena dia. Nyokot be sorangan atuh pan boga suku. Ih, picen ko yang suku na. Boleh traktir kunci ya. Mas jasa buka suku ge. Sel, Oi, gorenganna 2. sok teh coklat bae didinya. Anak berit segala yang gorengan. Ngomong naon tadi? Ih, ta sia anak sultan ho, sultan. Wah, alasan. Bener. Bener dia. Heeh. Aduh, lapar ya aing nope. Itu jelas, ya nuturkeun aing bae. Sugan saya boga naon kitu ketan ke Nah. tamblag. Lagi sana hayang kusa tambul. Ih, buset. Aing kadalon yo. Duh. Tah Haji tah kedarang tah. Ih. Paji, Iya, jagar. Ya, ngemil ya. Merengakan. Menang. menang. Tuh, cokot kabeh. Nyokot be nyokot. Menang di traktir. Nap tuh. Lu bener. Aduh. Aduh. Sial deh. Sial ngarengkes aing. Aduh, kagojlog ya aing. Tulang kadencis lapar sih lapar manila buki itu. Lalu. Cilujun. Oh, Cilungsi. Ciluan. Ya ada sia. Awas ya aing mun boga duit. Bodo amat, siapa kerja boga duit iya iya ayeuna mah. Aing mesen dulu lah. Mana tukang warung? Aing yang eta Naon Paji? pop mie roti segala gehu yo. Hayang naon sih ya? Es. Es naon? Gorengan 2 yo. Nyokot bae ka gorengan aya di dinya. Oh, Ayo loba-loba teuing. lapar aing. Bisa kesurupan. Ustaz. Nop yo sia yang ah. Hayang atuh. Pan lo jasa. Aja dah. Woi, saya tahu diri dibalikin ge. Lapar. Ayo minta hiji. Aku dipacu. Nawati. Ih. Paneraktir dicokot deui. Sia lah bateng nyokot na. Nah. Las raka batur mah. Memang. Ngopi ya ngopi. Woi, ngopi. Biasa. Atuh lah dibarengkeun. Nah, jauh. Kopi. Keluhan jasa ieu. Pas jelema kalaparan. Si tidang 7 bulan. Lapar beteng aing. Cuma kesurupan. Bisa orang mana? Karak manggi kok saya. Gitu tah anu tukang kakanan hui doang mah. Ah, ganeng ja. Masuk. Ih, kuaseun tol jaha. Oh, kak begug dah muka gitu dong deh. Kurang ieu mah. Lapar kene aing. Cokot dulu nya mah. Rajin lah. Tahu diri jasanya. Lautnya. Naon deui je? Ya. Aisyah meni habak. Wih, lapar ya. Eta lah lain eta mah gula. Wih, coklat yo. Mantep sih. Woi, terasi ieu mah. Terasi. Ih, Saking coklat. laparna iterasi disebut coklat goblok. Sejel orang dusun. Emang kau warna nama coklat. Naon lu? Gitu Pak Haji. Pajar Ih, pas tadi ku aing di bejaan. pannya nama jelema dusun, orang dusun. Bagluk. Iya tah. Jadi, Heeh, nyokot lo aing bajasa. ngacak-ngacak dagangan aing doang sia. Terasi, pajar coklat. Untuk orang dusun. Enggak senang. Orang dusun, iya orang kaya. Pan orang kaya Pak Haji mah. Ih, setenya huan. Heunya. Mas, ikatang adian kenteng di. Kita bisa ulin bantu. Nah. Jadi tuh, tukang kenteng. Nah. Betul dia. Oh, lah kapan sih ya? Jajan ya? Adian kenteng. Adian kenteng. Oh, ya yang gratis ya. Kayak nggak tuh? Oh, deh. Ini aing lah, ya.
Ya. Pakai ulangnya. Tak. Duit saya. Enggak sekali itu. Ah, kadi itu halanya. Malah orang hala. Kita Orang ngakanan deh pandu. Oh. Dibikeun. Iya kan bikin jauh. Haji minta tuh hiji. Embun nih. lipit jasa daglo. Long, ngomong-ngomong boga duit di mana sih ya? Mending nalaktir aing segala yo. Lah, kepo sih tiba ngakan bangge. Oh, atulah. Ngenah ya rasa tai. Loh, mana bandar tadi kan datang? Dik nanyakeun bandar. Ipan duit lagi can dibikin kunyana duit taruhan. Can dibikeun. Buset iha kana loba jasa pan sanu mair sia katempuhan sia. Ngeunang jasa yo. Betang jadi telapar deui. Oh, lo gratis. Yang atuh lipit jasa. Iya, encang sebah. Apa ya? Bunga iya. Budak kesiar di lembur daikin ayah. Tuh, pan itu tuh. Nam sih yuk. Nam Pak Haji. Sukain kayak go. Ketincak. Nam Pak Haji. Woi, Pan. Ditaran saya. Ih, panang setia sih. Oh, sesangan can melayar kabeh. Wah, bahaya ya. Kumaha mayarnya nih loba jasa. Loh, kumaya. Iya tuh pugu. Ay, memang mesin obat jatuh deh. Mah, cukup gocengnya. Ih, siapa udah sih eta mah? Urusan sia. Nah, mesin makan, bantu dah tuh. Wes dah. Oke, bela. Modar. Sia nelaktir aing make duit taruhan. Tenang Pak Haji, slow. Oh, ente lain. Slow. Lain ada mules pan. Taruhan mah dosa sia. Balik aja di kepel. Iya, ini jangan diri lah. Dek mayar, Kamarana sia? tangguhannya. Aing nangguan di dia. Ai, kamarana tuh budak. Wah, sia mayar heula tuh lah kabur. Mau bangkrut di warung main. Tak, Pak Haji saya udah mayar, Pak Haji. Oh, Mak. Ih, mana aing nu tita mayar? Ih, Pak Haji. Haji, si anak mayar kabeh ya. Ih, henteu. Aing ditraktir ku nyana. Ai pan kitu pan nyanang geus indit. Ih, kumaha tuh aing teu boga duit. Kan aing geus ngomong nyana. Goblok sia. Sedep. Ih, nek naon ieu? Ih, talian saga. Aduh. Woi, tege sia ka aing. Aduh. Kan goblok sia. Bertanggung jawab naon ge. Ya, dadak aing tah mayar. Aduh. Hai, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ulah pota loncengnya dihidupkan.